буйлу тамчи. Не демек bu asla, manasını tapçı. Tılsımlı sesinden gelmekte var. Onun nefesinden erimekte har. Saçakta asılgan bin buylu tamçı. Ne demek bu asla, manasını tapçı. Tezden şen var, kapısından bakacak. Dallarga yemyeşil sırgalar takacak. Ана тіліне балачықларының sevgi aşılamaq, ана тіліне құлақлары алышсын, олар evde, internetten ана тілінде видеоларını бақсынлар, құлақ алыша ve балачықлардан құлай laf etmege başlayırlar. Ана тілінде laf etmek utanmak gerek mi? Bu Kırım Tatar тілінің bütün şeveleri o bizim tilimizin baylağı.